Alexander Linda. Hvernig líkaði lífið á Þór síðustu 4 ár? Það var frábært. This was the 4 very good years. I might say it, if I look at the past, maybe the best 4 years in my life, in football life. I like it very much. People are nice. Guys, my friends in the club, they are also very good, So nothing else, just positive things, about Thor. Þú ert búinn að leika í 10 tímabil á Íslandi, Skallagrímur, Ía, Káa og Þór. Búið að vera gaman? Yeah, this was a funny and interesting journey, But I like it, I like it. Og leikju öllum deildum, úrvalsdeild, fyrsta deild, önnur deild, þriðja deild, allt. Yes, I've been playing in all those leagues, in some of the leagues, more games, in some of the league less games, but yes, in all those leagues, from the bottom to the up. Skemmtilegast á toppnum? Of course. Linda, við einhver möguleiki á að koma aftur til Íslands næsta sumar kannski? Við sjáum til. Það allt mögulegt. Þú ert ungur enn, þú ert bara 35 ára? Yeah, 35, I'm not so sure is it young, but 35, I'm 35. I will be 36 now in October, in a month. Linda, gangi vel hvað svo við gerum í framtíðinni. Takk fyrir, and thank you for all. Aðeins eitt á vellinum, aðeins eitt á vellinum, öll 3 stigin í Hamarheim, öll 3 stigin